kubor nakaslab jong udongsan hima. Kahenyo Trap Achik National Movement HANM Sengkemi hakajanmiat jong kalay Frederick mentau benaya yong kalay ban khanraya kidukan kibadi ki marbam hapaltan bazar yudu bat anjali namar kajing kiudor palat ki marbam hakini kisngi kebalakta yaki pajba kapo kajala hakini kisngi kaseng kamsyam layo mankang yaki dukan markadai kajing khanra kebanengkong hendai kaseng kan sabuteng biang yakini kajing khanra hakini kisngi banwan Habai keran bagi nong tok kubar, ubalang perang karbani, ubadai presiden ke HNM Sengkemi. Ulong bagi mahujan kimdai ban aidau, bagi jingki udor ki marbam kadai namar, kedan ke election MLA ha West Bengal bat ha Assam. Namar kane kami happy ai bat ke jela Meghalaya. Pun kalau ba ngepat yoi bak serkar kala snap jadi undangan meseng badai ban penmi price list lembak statement lembak unit kita nang bagi mahajan kim nomasuk pentok bersyukur di depan lembak ke pasang bukan salah kenduk yang berisi ni ai mulai berisi ba kelas lab kita wajib sen keresa dua itu abang ba jadi itu emosional kadai ban ai ya ka playlist syakis perkubur lembak kidor jong ki marbam bade lembag kubor nang bag ba kinket nang ba kinom lengo nang ba kinom sato nang kin ba kinom sasim kubu ila jo sang hi ndeng song piti mata kade ga deadline ko sang nila wan juret la pa bolter bat model nang stang ban juret yang orang ngilap mahamu pa ba long ke belong jawa jang ha ban kang talabat kan mau ni kan mahajab basim kubu ya pajba lengba jong kadai ka fak kita kadai ka nemo beseng beseng ida hagato sni dawa bong ba omde ban ailat iki mahajon bakin penkiudor ya ki mamule at the same time ba kide ban penbena ya ki playlist syaki kubor nang pajba nong do dalam Meghalaya kintir katno kador jong nyang katno kador jong khau bakano kador jong piat kador jong fan dengan tip tip khamba press ba ka sarkar ka INM ka investment jadi kilo kumor ya di playlist namar ka sarkar ka set update asin lain benai batu ka set update di dor mo munde temrei kaseng ka penpau ya kajing songo bak sarkar la sintia ni mat di bawah kita na bantau bodok bosok na bantau na bala patam tau orang liu iki dengrei wala kata kaseng kam som thai na bantau banipun ya gine gi jingki ro ki marbam berdik man kopor ki bakta isya ya pat nusnong tong kali gitu ta gede itu ro ko mesai kaseng ka penpau kan Betul kidukan balang. Hidukan ke bang ilastang menjuret tolong banado berbajar yodo bermeluhat. Bat nama kejeng kim juga por. Mengitang suwan meeting napok mau jerong napok sora. Itu maksud keperugian. Nilai. Mondel nilai sikmat. Kaseng kan nusong tak nampak kebakaran itu perbat. Istang bang konde. Istang bang sibar. Istang bang ada tiang muat. Keputli yang balai ketudar. Kini kemejan ki okno per bab tudrep. Bagi pon nengkong lagi mahajon ki aidau ki air jong kadau. Don bang o barang sidak election sa Assam. Don bang no sidak election sa West Bengal. Langon election sa West Bengal boleh kan kita ya kami kelia. Election sa Assam boleh kan kita ya kami kelia. Dapat berapa ni ba kaseng ka sim ni ga sinjam ko ba. Kongsan nang bentaban ya kun nampak jinge dan pagba di jalan kelia. Tang baru election West Bengal Benkodor yang kau kami kelia di pedang ini kata tang election sa Assam berkudar di pedang ini kata presiden boleh kam pedang ini kata Yo di kain beli dukan di jurep mene ngim semala ban jurep ya berkhot di dukan nama tu bang ong mene ba kita suan gue ke meeting ke bahek support sora denrei ngin sependap ne dia benwan ni sugar pat ya di perbat nang sedang dekat jat benreu pat geri do jalan kelia ba wat musuai ke FDN berungkat betul sendak bertik pajak mutla kira itu bagulah pendak mentang ini sa pendak ke benwan
Wat besar kita rungkat seperti ada kilo-kilo mahajan kisim kebu kaseng kapit son berkelai urun kam na berta kapit kebiang di pinang pala Kita am kiba syumtam non madan kidukan badi tam dan badi guna dan am ta. kumba kalong haduk menta bagi juret ki volunteer jong seng ba ki kham simtam re tenre ngimla mansania yule se kim simtam menta chdayo bala bangan seng yule se next week kim simtam mereka tong ko masuk thai haduk bandalak Indonesia baginda mahamjor yagi mahajan ida mahamjor yagi malori ba kim dai ban sim kabu yagi pai bat nong snong kamtam yau piat ukhal bat niang dai ki ba kungsan ha kabam tadi cepat bat tawan kata dek keluar bersai Kebalam piong kumno nomor kimuhjon ki ong badai ka penwidor ka disihi soban kidi choi pai baru. Kay perkeju ong jupi ka disi nomor ka disihi ba penwi ka dor. Bandi ya kata ngam tip mo teh rengi si ba ka kum ki dor ki balajia ha kini ki benai dawa bade penhiar motor landa kumta kumut keseng gaha ban lai run kam dekat tadi kiro kala promis sekeseng ka kular tegbolong mentah kamut ba kumba kalong mentahi as of now kalong ba ka kham ki udor te henrei ngin nam sung thai ngin nam sung kliti ngin pai kan ka ei ka ba ka ba jia hani kiteu ba sawan kata ka dei ka suwa ba sai dengan sen Uy mar ba kam kiu plat na penang gimar marbam. Gimar ko ngilap pengi tu kemot gimar ko kongsan do khau nung punyang gibakyu bah ka dor do khau nung punyang dengi ngidawa hadisi hatu bisi hati wadak dong yang kunta dai penhiar dor modor yang punyang kau nama gede gimat kongsan da bentau perban usung dalam Kay sutu ngi kiu katno kay na gimar. tayo wadak banga ngatit punyang boros keta ngatit kakna spa sanpau here tu swi hani tayo wadak ngatit Arhajan aspa ukhau ngatit borbor adham sanpau kiji gemut khatnyo spa hatusmi ngatit na mga kakil kerpaspa tagada wan dawa sunnya sokar bai disi badai peniador lendum ta kaseng gahapan yakun nam ta kini dawa tausan kini jinge ke ba dipaj ba jong jalan pia ke